kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization hadien ba kalalap yakijing shisha lang ba ka RTI bala jubab da ka PIO jong ka taxation department JHDC bakim dan gino kinan tribal checkpoint ki bala penyai da ka JHDC manta ka singi pratrik nombar arjar phaulai hapo ka jingelam u general secretary ka sengkemi uba one bon and the car bar president ka Western Hills district usamla wan biang pulang kilalej ban ai da ka dorka sa u deputy commissioner Western Hills district jawai ha kajing dai bat kani kajing pantre be anya kite ki checkpoint klem da yo bor na ki bor ba dai pe kaseng kadap da kajing sngew lengo ba kumno ye kite ki checkpoint la pantre kam klem da yo bor ne yo jing bit na ka taxation department da ne na ka licensing JHADC kumban shu penkan mau ya ka te ka RTI la file da general secretary ka seng kami na du ubanai me arzar phlai hanrei ka basngew phla shu ba wat anda la kut kalai pheu sngi ru ka PIO taxation department kamsham la jubab ya ka RTI kumta na kalyang ka seng lengba au general secretary ula ujor sindon sha chief information commissioner halor ka jingbam la jong ka PIO ban jubab hakapor ka balabu katkum ki kendon ka RTI a bat da ka jing tuklar u CIC ka JHDC kala aya ka jubab da ka baong ba omdan kata ka non tribal checkpoint kane ka jubab jong ka JHDC kala penbitar ya kaseng namar baro kata ka pen i ba yakine ki khardop la supantre be an klem da yo bor na ki bor ba dai pe kaseng kala ai por sita yo ya deputy commissioner ban khang no yakini ki checkpoint ka JHDC ba lada udc khang yakini ki gate be an kaseng kampan se ban le shakaying bishar what came big ni long ki basta but ni long ki basyong but ni tip ye ti jong ai but what persiapan pen kami ni dan ni kumpai la ba ong ba the district council kamdan ni non tribal checkpoint but kali kalau papaka ni pen judi ni buat ajuba dengan ATM baka district council kamdan non tribal checkpoint hanrei habagnya ni bypass ke si baca this for is january skill ikdom ban check ni kelasi ikut selagi di beriu buat penambahan ni kita tribal jadi ketika dia itu berpulang, bagi yang keseng, kita paham tu bagi siapa yang negara bagi yang son peliti, bagi yang udin, tak ada bagi yang lap yang kucing syabak, dan bagi kucing pau rendau, katung kucing anut kucing semua kucing kemilan tinggi jomi. Kenang bagi kita yang tray modus council, kini yo yang kita hop jomi, lembang ini jing krom musuh kerja this council, mungkin dua orang Syria itu lop jomi ini non tray jomda kita lah, dua yang itu lop malah cukup kebetulan. Di tahni di jing pensyai yang jong keseng betul korwa pasai sya di nongtrai juga di klik jong secara dan sekansil di negara yang jing keseng boleh juga